Kugeza ubu ibiri kuba ku butaka bwa Kongo bisa n'ibyarenze igaruriro kuko imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba FC M23 n'ingabo za leta ya Kongo zari zifatanije n'umutwe wa Wazalendo mu gace gakomeye cyane ka Misambo na gace gaherereye hagati ya grupoma ya Kisimba ndetse na Ikobo muri teritwari y'Iwarikare ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tuzabana namwe mu byiza no mu bibi, tuzabana namwe ni mutaka nijoro tuzaza nijoro, ni mutabaza kumanywa tuzaza kumanywa. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cyo kwa gatatu tariki 27 Gicurasi uyu mwaka. Hari nyuma y'imirwano y'abarwanyi ba FC M23 ngo bagabye ibitero bishya ku birindiro bya FARDC mu rwego rwo gukomeza kwagura ibice bagenzura muri Warikare. Abaturage bo muri aka gace bumvikanye bavuga yuko humvikanye urusaku rw'amasasu rukomeye n'imbunda ziremereye zirimo izoherejwe ngo rwamaze amasaha menshi cyane, ibintu byateye ubwoba abaturage benshi. Ariko nanone kubera umutekano mukeya benshi muri aba baturage bahise batangira guhunga ingo zabo banerekeza mu bihuru ndetse no mu bindi bice byose bakeka yuko byafite umutekano mu rwego rwo kwikinga no kwirinda yuko amasasu yagira uwo ahitana. Amakuru kandi avuga yuko imirwano ngo yakurikiye indi yabaye ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 26 Gicurasi aho FC M23 bivuga yuko yafashe ibice birimo Ihura, Katobo ndetse yewe n'akandi gace gakomeye cyane ariko ngo kazwi muri Kongo ni muri grupoma ya Kisimba. Abasesenguzi bavuga yuko gukomeza kwaguka kw'imirwano muri Warikare bishobora kurushaho guteza ikibazo gikomeye cy'ubuhunzi n'umutekano mukeya haba mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Abaturage bamaze igihe kinini bahangayikishijwe n'intambara ikomeye hagati y'impande zombi. Urugamba nibyo rugeze mu mahina mu buryo bukomeye. Bamwe mu baturage bavuga yuko bafite ubwoba bukomeye. Leta ya Kongo nta kikora ngo irinde umutekano w'abaturage. Nubwo Wazalendo yavuzwe kwigarurira Kasenyi, Cugi ndetse na Runigi, amakuru y'ubwayo avuga yuko M23 yatangiye byiswe counter offensive yo kwisubiza ibyo bice byose. Hari n'amakuru yemeza yuko nyuma y'iminsi mike cyane M23 ngo yongeye kwisubiza tumwe muri utwo duce harimo Kasenyi ndetse na Ruke nyuma y'imirwano ikomeye. Kugeza ubu nta ruhande ruratangaza yuko rufite rubaya yose, ariko aka gace gakomeje kuba ihuriro ry'imirwano ikaze kubera akamaro gafite mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'uruhare kagira mu kugenzura inzira zose zihuza Masisi n'utundi duce twose twa Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano irimo kubera mu duce dukomeye cyane ariko kandi irateza impungenge abaturage benshi. Amakuru avuga yuko hari imiryango myinshi yahungiye Ingungu, Irubaya no mu bindi bice bashaka umutekano nyuma yo gusiga ibyabo kubera amasasa aremereye yumvikanye muri aka gace. Ariko se ko kuvuga ari ugutaruka, ubundi M23 irashaka iki? Irasaba iki? Leta ya Kongo se y'ubwayo yakabanje gukora iki? Kugira ngo byumvikane neza, ndasa naho mpera kwisano iri hagati ya M23 na CNDP igaragaza neza uko ikibazo giteye, uko cyabayeho, uburyo abarwanyi ba CNDP batinjijwe neza mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikindi gikomeye cyane mushobora no kuza kumva muri iki kiganiro inshuro itarimwe gusa. Hatukukuja kwa sababu Ngungu ni pazuri, kuna sehemu zingine nzuri kushinda Ngungu, lakini tumekuja kwa sababu population ya Ngungu iko nzuri. Ninataka niwasifie nyinyi population ya Ngungu kwa sababu nina historia yenu kidogo ambayo ninaikumbuka kwa miaka 92, 93, 94, namna gani wakati vita zilikuwa katika hii province ya Nord Kivu. Nyinyi wakaaji wa Ngungu mulijitahidi kukaa pamoja. Ihohoterwa rikorerwa abatutsi b'abanyekongo n'abandi bavuga ikinyarwanda imwe mu mpamvu zikome M23 ivuga yuko yiteye gufata intwaro. Ubundi abatutsi b'abanyekongo hamwe n'abahutu benshi bakunze gufatwa nk'abanyamahanga baturutse mu Rwanda, nyamara bamwe muri bo bamaze imyaka myinshi batuye muri Kongo. Abavuga ikinyarwanda bageze muri Kongo mu byiciro bitandukanye byabaye igihe kirekire cyane. Abandi benshi bahagera nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka 1994. Nubwo bamwe bafite imyanya ikomeye mu buyobozi no mu bucuruzi bakomeje guhura n'ivangura no kutitabwaho nk'abaturage b'iki gihugu, cyane cyane mu bijyanye n'ubwene gihugu n'uburenganzira bwo kuba ku butaka bwa Kongo.
ndasa naho nihuta cyane ngere mu mwaka wa 2012 habayeho gahunda yo kwinjiza abarwanyi ba CNDP mu ngabo za FARDC. Ibi byose byarapfubye bituma bamwe mu basirikare bava muri izo ngabo bashinga umutwe wa M23. Uyu mutwe wahise wigarurira ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru harimo n'umujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda. Mu mpera z'umwaka wa 2012 M23 yafashe umujyi wa Goma hari mu gihe gitoya cyane, maze ibikorwa by'urugomo n'ibirwano byose birushaho gukaza umurego mu kwezi k'Ugushyingo mbere y'uko uyu mutwe uvamo mu kubuza. Ibi byabaye nyuma y'amasezerano yahujwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Perezida Joyce Banda wahoze ayobora Malawi ndetse n'umunyamabanga mukuru wa Loni icyo gihe Ban Ki-moon. Nubwo M23 yasaga neza yavuye mu mujyi wa Goma, ibikorwa byayo byakomereje hafi y'uyu mujyi cyane cyane muri teritwari za Rushuru na Nyiragongo. Hagati y'umwaka wa 2012 na 2013 M23 yagize uruhare runini cyane mu bikorwa by'urugomo rwa politiki byabereye muri Kongo. Nkuko byanditswe na Acred, iba umutwe twaje intwaro wakoraga cyane kurusha indi yose muri icyo gihe. Nyuma yaho gatoya habaye ibitero bikomeye by'ingabo za FARDC zifatanije n'iz'umuryango w'abibumbye mu Gushyingo kwa 2013. Byateje igihombo gikomeye abo muri M23 ndetse n'inkunga bivuga yuko uyu mutwe wahabwaga n'u Rwanda isa n'igabanuka. Abarwanyi ba M23 bahungira muri Uganda aho umuyobozi wabo Sultan Emmanuel Makenga hamwe n'abarwanyi benshi bishyikirije ubutegetsi bwa Uganda. Nyuma yo gutsindwa kwa M23 ibikorwa byayo bisa n'ibyakonkobotse cyane, hasigara havugwa ibikorwa bikeya mu myaka yakurikiyeho. Ariko guhera mu mpera za 2021 M23 yongeye kwigaragaza nk'umutwe ukomeye mu ntambara zo muri Kongo, maze ibikorwa byayo muri 2022 bisa n'ibyiyongera cyane ugeranije n'umwaka wari wabanje. Mu mitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera muri Kongo, M23 yabaye umutwe wa kabiri wakoraga cyane nyuma ya IDF ndetse yewe uba n'uwa mbere mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Raporo za Loni, ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu zagaragaje ko ibitero bya M23 ndetse no kongera kwiyubaka kwayo gukomeye mu 2021 ngo byashyikiwe n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ifite amateka maremare yo kugira uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu ntambara za Kongo zo mu myaka y'1990 bw'ingabo z'u Rwanda. M23 are not Rwandans. Does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. Perezida Paul Kagame n'ubuyobozi bw'u Rwanda bagiye bavuga kenshi yuko ihohoterwa rikorerwa abavuga ikinyarwanda muri Kongo ndetse no kubyaha bikorwa n'umutwe wa FDLR ngo ibintu bishobora gusobanura impamvu yuko u Rwanda ruvugwamo uruhare muri ibi bibazo. Hari kandi abasesenguzi bavuga yuko u Rwanda rufite inyungu za gisirikare n'iz'ubukungu mu gushyikira M23 ndetse yuko hari n'uburyo bwo guhangana na Uganda binyuze mu ntambara z'intumwa. Are Rwanda and Congo headed for a full-scale war? Tensions between Rwanda and the Democratic Republic of Congo have now reached a critical point. In January 2025, the rebel group M23, widely believed to be backed by Rwanda, launched a major offensive in eastern Congo, seizing key territory and displacing hundreds of thousands of people. But while the United Nations has called for Rwanda's withdrawal, the Congolese president has warned that unless Kigali ceases its involvement, a full-scale war may be inevitable. However, Rwanda insists that its actions are aimed at neutralising Hutu militias that pose a security threat to the country. But analysts suggest economic and territorial ambitions may also be at play, particularly regarding Congo's vast mineral wealth. With regional and global powers scrambling for a diplomatic resolution, is Central Africa on the verge of another devastating conflict? For more, see the video below and subscribe for regular updates on international relations, conflict and security. Mu by'ukuri ibikorwa bya M23 byakajije umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda, harimo n'iyongera ry'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Rwanda RDF bivugwa ku butaka bwa Kongo kuva mu mwaka wa 2022. Raporo ikurikira ibikorwa bya M23 naho yakoreraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu bitero bishya byatangiye mu mpera za 2021. Igice gikurikira gisesengura impande z'ingenzi zihanganye na M23 ndetse n'uburyo ibikorwa byayo bishobora gukomeza mu gihe kiri imbere. Nyuma y'imyaka myinshi yaranzwe n'imirwano ya hato na hato nyuma yo gutsindwa mu 2013, umutwe wa M23 wongeye gutangiza ibitero ku ngabo za Kongo FARDC n'imitwe twaje intwaro yari zishyikiye mu kwezi kwa 11 mu 2021.
Mu ntangiriro habaye imirwano yibanze cyane mu majyepfo y'uburasirazuba bwa teritwari ya Rushuru, ariko nyuma M23 itangira kwagura ibikorwa byayo yerekeza mu majyepfo igana Goma, nyuma ikomeza no gukwira mu majyaruguru no mu burengerazuba bwaho yari yarafashe mbere. Mu gushyingo kwa 2021 ndacyari muri uwo mwaka nyine, M23 yatangiye imirwano n'ingabo za FARDC hamwe n'indi mitwe yari ifatanije nazo muri Bwisha muri teritwari ya Rushuru. Mu kwezi kwa mbere kwa 2022 nabwo M23 yatangiye ibitero byari bigamije kwegera umujyi wa Goma, ikomeza kurwanira hafi y'ubutaka. Maze muri Gicurasi 2022 igera no muri Bukomo. Muri teritwari ya Nyiragongo nasaga naho n'imihibagiwe, kuko muri imirwano M23 afashe ibirindiro bikomeye bya gisirikare bya FARDC harimo Rumangabo, ari nayo nkambi nini ya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma ya Kamena 2022 ibikorwa by'urugomo bisa n'ibyatangiye kugenda biguru ntege mu gihe cy'amezi make, ariko mu kwakira iyo mirwano yongera gukaza umurego. Muri icyo gikorwa bya M23 byageze no muri Bwito, ni mu burengerazuba bwa teritwari ya Rushuru, ndetse hanavugwa imirwano ikomeye hafi y'umupaka wa Kitagoma, ni mu majyaruguru. Mu gushyingo kwa 2022 kwabaye igihe gikomeye cyane mu kwaguka kwa M23, kuko uyu mutwe wakwirakwije ibikorwa byawo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'igihugu, ndetse imirwano yegera cyane umujyi wa Goma. Mu kubaza kwa 2022 umuryango w'abibumbye watangaje yuko M23 yagenzuraga ubutaka bwikubye inshuro 6 ugereranije n'ubwo yari ifite muri Werurwe muri uwo mwaka. Nubwo muri Kongo hari imitwe yitwaje intwaro irenga 100, imibare ya CRED igaragaza ko M23 ari wo mutwe wigometse ku butegetsi wigaruye ibice byinshi kurusha indi yose muri uwo mwaka. M23 yakomeje kurwanira gufata ibice bishya no mu mezi ya mbere ya 2023 mu rugamba rwo kwegera umujyi wa Goma. Indi front y'imirwano yafunguriwe muri teritwari ya Masisi hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri, aho imirwano yageze no mu duce twa Oso ndetse na Buhunde. Ni imirwano yo mu burengerazuba yafashije M23 kugenzura inzira z'ubucuruzi ziva Goma zerekeza iburengerazuba nyine, igera no mu mujyi wa Sake uri nko mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Goma. Ibi byose ntabwo M23 apfuye kubigeraho gutyo gusa, habaye ubufatanye hagati y'imitwe ishyikira cyangwa se irwanya M23 bwanakomeje kuba ikibazo gikomeye hagati ya leta ya Kongo n'iy'u Rwanda, bikarushaho gutuma amakimbirane afata isura ishingiye ku moko no mu karere. Imwe mu mitwe yifatanije na FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru igizwe hanini n'abahutu, harimo FDLR ndetse na za Nyatura, ibintu bitandukanye n'imitere ya M23 igizwe cyane n'abatutsi. Kuva ku itariki ya 8 kugera ku ya 9 Gicurasi 2022 bamwe muri iyi mitwe hamwe n'abayobozi ba FARDC bahuriye Ipinga bashyiraho ihuriro ryiswe Patriotic Coalition rigamije kurwanya M23. U Rwanda rukunze kuvuga yuko ubufatanye bwa FARDC n'imitwe nka FDLR ari imwe mu mpamvu zituma ruvuga yuko rufite inyungu mu bibazo byo muri aka karere. Ingabo za Kongo FARDC zakomeje kandi gufatanya n'inzego z'umuryango w'abibumbye, ndetse muri Nzeri 2022 zanasabye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC gushyiraho ingabo zihuriyeho ziturutse mu bihugu bigize uyu muryango. Kubera uburyo FARDC ikorana n'imitwe yahoze ari inyeshyamba, akenshi biba bigoye gutandukanya neza iyi mitwe n'ingabo za leta mu gihe cy'imirwano. Imibare ya ACRED igaragaza ko imitwe itari ya leta yifatanije na FARDC mu mirwano ya M23 mu rugero ruri munsi y'10%. Ku ruhande rwa M23, ingabo z'u Rwanda arizo RDF ngo nizo zonyine zavuzwe nk'abafatanyabikorwa ba M23. Hari amakuru avuga yuko ingabo z'u Rwanda zashyikiye M23 mu mwaka wa 2012 no mu 2013, ndetse ngo na mbere yaho zikaba zarafashaga CNDP, umutwe wabanje kuvamo M23. Raporo za Loni zigaragaza amashusho yo mu kirere, amashusho ndetse n'ubuhamya bwa FARDC bwerekana abasirikare bambaye impuzankano za RDF bari mu nkambi za M23 muri Kongo. Kuva muri Gicurasi 2022 M23 atangiye no gukoresha intwaro ziremereye zirimo nka murutse n'imbunda zirasakuri, ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'ubushobozi bwa gisirikare bwiyongereye bitewe n'inkunga ngo ihabwa n'u Rwanda. Kubera ko M23 ikoresha impuzankano n'ibikoresho ngo bya RDF, amakuru atangwa ku mubare w'ibitero byakozwe bafatanije akenshi ngo ntabwo ahuza. Nubwo leta y'u Rwanda ikomeje guhakana yuko ishyikira M23, ibimenyetso bituruka ahantu hatandukanye bikomeje gusa naho bibigaragaza.
Human Rights Watch ivuga yuko raporo z'itsinda ry'inzobere za gisirikare zo mu karere k'ibiyaga bigari zerekana yuko hari abasirikare b'u Rwanda bafatiwe muri Kongo, ndetse hakaboneka n'ibikoresho bya gisirikare bitakoreshwaga na FARDC byasizwe inyuma y'imirwano yabereye i Rumangabo ndetse na Kibumba. Dukurikije imibare ya CRED ishingira ku makuru aturuka mu nzego zitandukanye z'imbere mu gihugu no hanze yacyo. RDF bivuga yuko yifatanije na M23 inshuro zirenga 10 hagati ya 2022 n'intangiriro za 2023, cyane cyane muri teritwari ya Rushuru na Nyiragongo. Kuva M23 yakongera kubura imirwano mu kwezi kwa 11 mu 2021, ibikorwa byinshi byayo byibanze ku mirwano n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Imirwano myinshi yabaga hagati ya M23 na FARDC gusa, nubwo hari n'igihe uyu mutwe warwanaga n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Rushuru no mu nkengero zayo. Mu guhangana na M23, FARDC yakoresheje indege z'intambara mu kugaba ibitero byo mu kirere bigafasha ingabo ziri ku butaka, ndetse inakora ibisasu byigenga byo mu kirere mu kwezi kwa Kamena no mu Gushyingo kwa 2022. Muri ibi bitero byo mu kirere habayeho inshuro 3 bivuga yuko ingabo z'u Rwanda zarashe ku ndege za gisirikare za Kongo. Ibintu byatumye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi urushaho gukara. U Rwanda rwavuze yuko izi ndege zari zinjiye mu kirere cyarwo, ariko leta ya Kongo yo ivuga yuko ngo zagumye mu kirere cyayo. Nubwo ibikorwa byinshi bya M23 byari bigamije kurwana na FARDC, abaturage basanzwe nabo bagizweho ingaruka zikomeye n'iyi ntambara. Abasivili benshi basize ubuzima mu mirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC. Urugero rukomeye n'imirwano yabereye muri groupement ya Bambo muri teritwari ya Rushuru hagati y'itariki 29 Gushyingo n'iya mbere Ukuboza 2022. Bivugwa yuko M23 yisha abaturage benshi. Kuva muri Mata 2022, M23 yatangiye no kugaba ibitero ku baturage mu buryo butajyanye n'imirwano, nubwo ngo bitari byinshi nk'ibyabaye hagati ya 2012 na 2013. Hagati ya tariki ya mbere Ugushyingo 2021 n'iya 15 Werurwe 2023, abantu barenga 750 bivuga yuko bishwe mu bikorwa bya M23, harimo nibura 134 bishwe mu bitero byagabwe ku baturage. Hari kandi abandi baturage biciwe mu gitero cy'imirwano na nyuma yaho hafi ya Kishishe muri Bambo. Byongeye kandi ngo ibikorwa bya M23 byatumye abaturage benshi bava mu byabo,